حضور رسمي تاريخي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. مجموعة من المتغيرات في اختيارات المدرب رينال بيدروس مقاتل مع المباراة الأولى بحضور نسرين الشاد في التشكيل الأساسي، كذلك زينة بنزينة أمامنا على الصورة، كذلك ستحضر في خط الدفاع إضافة إلى وجود ابتسامة جريدي التي ستكون في التشكيل الرسمي، أيضا سلمى أماني والتي كانت احتياطية في المباراة الأولى. هذه المتغيرات التي حصلت في تشكيل رينالد بيدروس. أيضا تبديل في حراسة مرمى منتخب كوريا لأن كيم يونغ مي ستكون اليوم أساسية، صاحبة الخبرة 137 مباراة في مسيرتها مع المنتخب كوريا. هذا هو الطاقم التحكيمي تقود إيدينا ألفيش الحكمة البرازيلية. في هنا مراوغة سكينة تتحصل بعد ذلك والضغط من سلمى أماني. يتكلم هنا عن كذلك اللاعبة سلمى أماني. هذه الكرة أمامية الرأناوت هنا في القائم الأول ولا زالت مغربية وفيها تغطية. هنا الهجوم لا زال متواصلتين، تحتاج إلى المساندة تمريرة سيناريو أنك تفرض نفسك، أفضل سيناريو أنك هذه مالس. هنا حنانية الحاج والهدف الأول، حنانية الحاج العرضية ممتازة. جول 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 ابتسامة جريدي. هكذا البدايات، هكذا الانطلاقة، هكذا الفرحة، هكذا الجول براسية وهدف للتاريخ. الكرة غزال الشباك تبحث عن لاعبة المنتخب الكوري العرضية وبنزينة عدد محترم طبعا سواء الجهة حذاري من هذه الكرة لفائدة المنتخب لكم بين اللاعبات المغربيات مهاريا. هنا الديجريلي تبحث عن التسديد، تكنو ترفع ابتسام والهدف الثاني كان قريب. الهدف الثاني كان قريبا للمنتخب المغربي بميرا وصعبة مرت بسلام ديال الكرة داخل منطقة الجزاء بالراس. حذاري من هذه اللقطة، هل فيها تسلل؟ لا تنتظر زينب، فاطمة تنتظر زينب، لا هي مرة كسر الدفاع الخطي العرضية الراس. المنتخب الكوري الجنوبي نهيلة بنزينة تغطي نابية زينب، يا زينب ناحية اللاعبة فاطمة لك يا خديجة. خديجة تخرج في الوقت، كرات مرة جانبية مرت بسلام هذه الكرة. زين غزال البينية، ممكن هذه ممكن هذه ممكن فاطمة وفيها جول، فيها جول. لا غير معقول، غير معقول. Centre, attention, faut pas se frapper. Centre, attention à Chou, elle est en bout de course et ne. Le Maroc mène un but à 0. Amani et Shraïdi qui font les appels. Amani. Avec le système de la Corée, il y a peu de monde dans les couloirs. Le back. De joueuses d'aller vers le but. Et c'est reparti, coup de Benzina qui joue long. Kim, le centre et attention à ce centre. Une penalty, Park, elle attend les ballons, elle va peut-être Redouani, elle frappe de manière peut-être un petit peu précipitée, il y avait peut-être moyen d'avancer un peu à l'heure. Snack, le dégagement et la reprise de Benzina au-dessus. Frappe largement. Intervalle. On a bien attendu Redouani. Surface. Le ballon qui sort. Tête. Attention à la frappe. Elle est à côté. Les enchaîne depuis quelques minutes. Et ce ballon tiré par Kim, peut-être une tête, c'est dangereux, le ballon qui redescend pour Lee. Bien rejoué, le passement de jambe. Benzina, est-ce qu'il est sorti ce ballon? C'est dangereux en plein. Non, c'est vrai que les Marocaines défendent bien. Mais c'est vrai que dès qu'il... Impressionnante, c'est bien frappé. Attention à la tête, excellente. Plein axe de J. Les changements aussi du côté de Renal. Le ballon va aller directement, ça coéquipière Cho Soyoun. Attention, le ballon de compte. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Boris, crochet extérieur. On va se mettre en position de frappe. Donc, Lizien qui a joué avec les sélections de jeu. C'est Kenza Chapelle. Qui était prêté par le. Coréenne qui sont en situation de frappe. Dangereux. Attention à la frappe de J. Passe. Coréenne.
centre, la tête. Fin du match, ça devient de plus en plus difficile. Coup à jouer là pour les Coréennes. Oh la faute. Hachim. Les Coréennes se sont... La Coupe du Monde. La frappe directement dans le mur. Ayane, elle est... Ballon. Et en même temps, elle n'avait pas leur premier point. Les joueuses de Colin Bell. Cazefer justement. Le centre de Cazefer. La frappe. Ouais, le bon débordement. Bonne chance à vous. Vous avez 5 minutes. Time, comme on dit dans le basket. La tête de Ben situation où elles peuvent créer du danger. Ah non, ça va être au-dessus.